Men's Full Racing. Venha acolher a medalha. Please welcome the medalists. Por favor, deem as boas-vindas aos medalhistas. Les médailles seront remises par, the medals will be presented by. As medalhas serão apresentadas por Hamid Kamal, membro executivo da ANOC. Medalha de bronze, bronze medalist. Medalha de bronze vai para Cabo Verde, Luís Duarte. Medalha de argent, silver medalist. Medalha de prata para Morocco, Hicham Tiria. Médaille d'or et champion des premiers Jeux de plage africains, gold medalist and champion of the